nongeye kubasuhuza rero abakunzi batwige gusuka, abakunzi ba Clarisse TV official, abakunzi banje ndabakunda cyane nabashuhuje. Uyu munsi rero nabazaniye ibindi bisuko by'ubundi bwoko mutari mumenyereye. Nzajya ngenda mbamenyesha n'amamodeli uko agenda asimburanya. Hari igihe ushaka kwisukisha ariko ukatekereza mu bwonko ukumva wabuze ikintu na kimwe cyo guhitamo. Nzajya mbazanira ibisuko bitandukanye kugira ngo ubashe guhitamo, ubashe no guhindura ku mutwe wawe ntukorane ibisuko bimwe. Uyu munsi rero nabazaniye ibi bisuko, ubirebye wowe ushobora kwicara ukabona na marasta utaza yariyo, ariko aya marasta turi kureba ahangaha na marasta y'indodo. Ushobora kwibaza ngo ni izihe ndodo? Indodo ziri ukwinshi, hari amabara, hari ubwoko, byose biratandukanye. Hari indodo zisanzwe zirazigura amafaranga 600. Izo ngizo zisuka ibindi bisuko nabyo nzajya ngenda mbereka uko zigenda zikora, ariko izi ngizi zo ni indodo bita Brazilienne. Izi ndodo rero bita Brazilienne urazisuka ukanazibukira. Ziriya zisanzwe zigura 600 ntabwo wazibukira gutya ngo bikunde, ntabwo ndabona bazibukira, ariko ibyo byose zo ziba zimeze nk'imyenda. Ariko noneho izi ngizi za Brazilienne zo urazisuka ukanabukira. Urabona ibi bisuko rero nabyo birabukiye, ntabwo bibukiye mu buryo busanzwe. No kubukira kandi nabyo birukwinje. Hari uburyo umuntu abukiza urudodo, hari uburyo umuntu abukiza inyabutatu, ariko noneho izi Brazilienne n'aya marasta y'inyabubiri byo noneho bibukije icyo bita ibigudi. Ushobora kwibaza ngo umuntu yabukiza ibigudi gute? Jya kuri Clarisse TV official nabyo uzabyigiraho, cyangwa se uhamagare 0788 uzasobanukirwa neza uburyo umuntu ashobora gukoresha ikigudi abuke. Uzasobanukirwa ubwoko bw'ama menshi ukuntu agenda akurikirana. Uzamenya ngo ese izi Brazilienne zigurirwa he, ni bwoko ki, ni ndodo ki, ese zirakomera, ese ziroroha, ese watandukanyiriza hehe izi ndodo za Brazilienne n'izi ngizi zigura 600. Brazilienne amaki ishobora kugura ni 5 ni 6. Urumva ko biratandukanye. Urudodo rusanzwe rugura 600, Brazilienne igura 5. Urumva ko ni indodo zitandukanye ushobora kwicara ugatandukanya. Igihe wabonye amafaranga ukavuga ngo uyu munsi nta mafaranga mfite ndasukisha urudodo rusanzwe, uyu munsi hari ukuntu nagafashe ndasukisha Brazilienne. Niba ushaka kuberwa gutya, hamagara izi nimero ziri kurekara kugira ngo natwe tugusuke neza. Kandi ushaka no kubyiga nabwo turakwigisha kandi tukakwigisha neza. Murakoze. Noneho mbazaniye amakuru ya mesh ya fodred. Muri video y'ubwashize nari nabahaye fodred ngufi, ariko noneho ubu ngubu nabazaniye izi fodred ndende. Hari ukuntu ugenda usuka fodred ukagenda ushaka kuyigira ndende wungaho. Hari na fodred ubukira, nuko ngo ni ubwoko bwinshi bwa fodred. Rero no kuvuga ngo izi ngizi twabahitiyemo, urabona ni fodred zunzeho. Mu by'ukuri rero fodred zifite ibanga rikomeye cyane. Umuntu naguhitishamo akakubwira ngo ndashaka ko unsuka ibisuko bizamara igihe kirekire, ndashaka kujya hanze, ese ndashaka ibisuko bizamara igihe kirekire kuko nta mwanya mfite akazi kenshi, ntabwo wabura kumuhitiramo fodred, kuko fodred ni igisuko gikomeye. Urumva mu buzima busanzwe ku bindi bisuko bimara igihe gito dusukisha menshi zigura 700, zigura 600, ariko fodred ubu kugeza aya magingo amake ni 4,000. Urumva rero wamuhitiyemo izo menshi zihenze gutya ntabwo zabura no kumara igihe. Kandi irindi banga rya fodred nuko ibi bisuko ubona burya ushobora kumara amezi 2 ukongera ukabiretusha bikongera bikaba bishya, yandi mezi 2 ukongera ukabiretusha. Ushobora no kubimarana n'umwaka uretusha. Rero urumva uko byakagenda kose bifite ibanga bitandukaniyeho n'ibindi bisuko bindi. Ni ibisuko biramba, ni menshi iramba idapfa gusaza uko yiboneye. Muri make umukunzi wawe uzamuhitiremo fodred, ni menshi nziza cyane. Urabona muri video ya mbere yindi yakurikiye episode ya 24 twaberetse ukuntu ushobora kuretusha igisuko gishaje kikongera kikaba gishya. Rero no kuvuga ngo muri episode wabonye ko uriya muntu twaretushije ibisuko byahise biba bishyashya ku buryo udashobora no gusobanukirwa niba uwo muntu yaretushije, ukagira ngo nibwo akiva muri salo gusuka.
rero ni ukuvuga ngo ndabakumbuje nushaka kandi no gusuka fodirede nziza ntutinye kumpamagara kuri 0788 42 5014 kandi ikindi cya kabiri ndabisuka nkanabyigisha. Ni karibu rero kuri Twige Gusuka, uzabonaho Clarisse TV official. Ni karibu rero kandi dukorera kuri uno muhanda wa Kimironko umanuka ujya 12. Iyo ugeze ku cyapa cy'J141 uhita uhasanga salo irimo abantu benshi baba expert bazi gusuka. Rero naho ubutaha tuzongera dusubire ku yandi ma video.